Sifana ntombi yoko yo pfumala ntiyiso ka nuna wa yona. Yi ta n'wi xaya kambe siku rin'wana yi ta wisa kalsinyo. Gebo Marimba mpfhuka wa yena wu fikile emakumu. Nga ri na ngoma. Ngoma a hi nchumu ko va mpfhuka wu herile. Hosi yi hlanganise na J John. Gabriele i tina fika ku himseko. Wazemhle skocha bona ku ri xi haya a xi normal xi abnormal ka ntirho lowu va nga wa endla a ku ri on my own son one khoma J John J John yeah come on J John abs dewa so va dana loko time leswi wa swona hinkwako wa swisi hinkwako kunele swikumani kwako le iShangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi iShangani Gang shangi Okay, maxaka namuntlha ina ximunhatla xi nga ta xi mbala matlasi. A legend. No va das bolsas. Cause mina loko nsungula ku twa tinsimu ta vona ne hi nge se va tivisa antigo hambana na 6 years. Ama imahele. So I khale va ra gaming. Ikhale mina ni tivi 2010. Yeah, 2010. Then what bango ni malandela ko 2011. Mara no msako etola njayana man. le tomlona le bon So mo fata mkhohlola kumbe I voice ya mwe. Anibo mara wa ito ku yuma kwalo. Ana ta kombela bili. Yuma kwalo. Mara right na man. Ngahle ngopfu. Ni kahle ngopfu ni boha intamo swinene no vona tafula ra ku saseka eka hina cappuccino Ngabula. Bela henhla ngopfu bela Gaza Bosch no swi le henhla cause loko ze I kumeka I kume xixa pfandzana lexiwani I kini na switsokombela hi ntambu swi kuma ku tshamisekile swi kahle ngopfu sasekile Swi ta vulavula hi va right. hinkwaswo ku hava lexi nga ta xota se hi tluna cappuccino so swi va kahle ngopfu So mi munhu n'wana wo I khale mi ri musicini mara ku fana na mina ni swi tivi ku music mu sungule kwini like not va ku ri ku na misayiko hi mhaka ti-hits mara ku music mi sungule kwini na music I swilo leswi mi nga tswariwa na swona kumbe xana mi yo kopela van'wana kwa ku fambeni a swi ri njhani xi xo kopeliwa na themba ku a xi na ntima loko u kumeka I kopele xilo kumbexana I cisetela munhu un'wana ku nga ri swa wena a swi vi na foundation ya ku leha so loko ni hlayela ni langutisa onge ndlela leyi ni nga yi teka music yi ve na ntima and marimelo ya mina ni rime ku va na ntshovelo a tindleveni ta vanhu vo tala yeah swi komba ku xikomu lexiya xa ka soya xi tirhe hi ntamu xi tirhini so swi komba ku a hi leswo ni yo navela ko va nyiko leyi sukaka hosi muvumbi wa mina hi ku n'wana loko a ta la misaveni I ta a fumbarile mavoko ya riso leswi a nga swi khoma I tinyiko ta yena leyo ka nga yi tiveki loko a ri ntsongo ku loko a tlharha mavoko lamaya I ta kumbexana ku ri xidlayi kumbexana ku ri munhu loyi a nga ta hetisela ntsako kumbexana ku va celebrate kumbe ku va xidyondzeki a hi swi tivi kumbe ku va noyi kumbe ku va xigevenga kumbe ku va player so n'wana I te a khome swa yena hi mandla ya yena kambe ku na van'wana lava kotaka ku tekela swo fantsana sweswo no kombisa swa ndlela
no lamsaveni kuna moya ya kutala ya ku hambanana that's why hosi loko yi tlhandluka ya tilweni yi teka hina ku ta sala va profita va mavunwa ku ta va na maprofita va valulaka swa mambela ne ku ta va na tin'anga a ti salangi na tona ti hlayiwini loko yi tlhandluka ya tilweni ivi a byela vanhu lava hinkwavo ku misala mi yingisela rito ra hosi ni dzuniseni siku na siku ni ta tshama na n'wina hi laha ku nga heriki a ndo swi le ku endlekeni ni voni mina ni voni mina swi ku bvela nga Xivenda muchini ku ya phanda a wu na xito xo brekawo ne kha life ndi ko to a flowa ngori ndi xi kona u renga aja xipasani nda renga na lofo na sweet 18 nda la thumbu ya dala ndi na mutakalo munzhi nga maanḓa zwithu zwinzhi zwi ḓo swika nga tshifhinga tshatsho se xivutiso a ka ha ri ku mi sungule rini na ku mi yi discover rini talenta ya n'wina ku ri okay mina ni munhu wo yimbele mi hi teka from kusukela loko ma ha ri ntsongo ni ve na problem yin'we ya xigela I think na mabekula wa swi tiva ku msako yi ve na problem ya xigela xigela yini xikolo okay xikolo leswi a ni swi yisini exikolweni a ni exikolweni a ni ya ngopfu loko na ti-drip kumbexana ku ri na leswiya swo veri ku ya tlangiwa kwihi kumbexana ku na swipotso ya a ni attenda swinene because a tlilasini even va ka va ni dyondzisa mina a no vona choko ka yi tsalatsala ku mara swi famba njhani a ni nga swi twisisi xa mina lexi a ni xi endla xikolweni a ko va cramming work nyana and then mina ni kota ku ni huma kaya va tiva ku ni ya xikolweni ku na ntshava yin'wani timbirhi leyin'wani yi le ka majosi leyin'wani yi le Venda and then laha xikarhi ka ntshava liya laya ti nga hambananyana kona ku na thangi so a hi ri vanhu lavo huma hi hlambini vatswari va tiva ku ya xikolweni hi gonya ku na ndhawu yin'wana ve ri le ka ntlandu loko hi fika ka ntlandu a hi jampela entshaveni hi ya dzaha timbangi and then hi fafane I think team ya mina a yi hlayininyana yaleya yo na vona a va na talenta ya dyondzo ra mina and a ni nge soli ka sweswo a ku ri n'wi boso mi ngo team ya mina and ku team ya hina because a ni nga ri boso because van'wani kwalaha ka team yaleyo a va ni ba because a ku na tiha a hi ri swihlangi but a ku na vayisan'wana ku lwana leti ku napa so a ni nge vuli ku a ni ri boso no so ni lava ku tiva swin'wana laha tshaveni leyi mi yi vulaka ne ka miri a mi tshama kona ya minkarhi yin'wana ku ngheniwa xikolweni ivi loko yi ku break ku dyiwe matandza lamaya na ximalana lexi a hi nga nyikiwa xona loko hi tlhela laha a hi break a ha tlheleli hi ya entshaveni minkarhi yin'wana ya tshama laha thangini mata wa ni vutisa question leyiwani i ku loko mi fika laha tatani psychology mi rhange mi endla swin'wana swi mi nyikanyana matimbanyana before mi nghena laha mi tshama xitulweni mi mbala swo fasa na yini so a ni lava ku tiva ku swo fasa na yini lava ku tiva hileswi a mi tlhela mi tshamela le tshaveni na fole ra xinto leri byaliwaka ri mila swi komba ku xexo xi wela ka ntumbuluko lexi va xi vitanaka ku mbangi mbangini hi dza yena ri mfana so timbini sweswi a ni tibohi loko ni ndzi ni vona tinbini so hi nge ni vutisi sweswo koso normally swi tivi mara mi ni kahle that's why I can enjoy a cappuccino. Yeah. Okay. Loko ma enjoy cappuccino na merchandise la ka Shangani Gang. So la ka 260 na majesi na skipa wa jela ku lava yini and then order ka hina ka number lenge le hansi na mhlovo wa choose na kutsala ku yini wa choose and then na hita ku printela swona and then i deliver la unga kona la South Africa. And 10th May kare loko tumbeta ngwana wa vanhu a preview itava hi kha hi celebrate nkata yeso na King Bex so please mita 10th May preview yile a Pitori a Steve Biko Street na Stanza Bopape a Kingsley ndayivona complex leyi nga laha kusuhani le Sun Cage itava hi ri busy ndawu liya hi 10th May so please come through Mtsaiko na ku vutisa question yin'wana man
before hi chapela ka question wa ku heta ku byela King Babs ku hi ta ka hi shota na video kasi why nga va byeli ku va ta va ri kahle cause Psycho i ta kha tsutsuma hi camera and then hi ta ka edita kwalaya ku hi kota ku xavisa kasi why wonge wa swipfanapfana Mara yes, what about kona Psycho ka event ya the reveal of Nkata Yesu. Psycho na kumbuza question yin'wana ne. Ku loko msungula sa music, msungule music yes mimbelela. Mara mitenta mtiva loko mi va ka vandla kumbe Team Shiriman. Nilakutwa ku ka Team Shiriman mi nghenerini and then vuxaka byi ri njhani kwala ndzeni and then i xeni la ku mba mi nga ha ri ka Team Shiriman. ndimo liya yi suka a yi lehi ngopfu ku ri Bojo khale ka ni va tiva to be honest ni tive Bojo khale na ri fanyetani a na ha tirha security I think a ni tirha a xibedhlele lexa xikulukumba xa Pitori I was a security guard a hi tolela swimalana sweswiya mara nkarhi luwa mali leyi a yi tele ngopfu cause a hi kota ku xava na tikhafela ta ku fika and then za na ti enjoya bazi ya kaya hi tiphina swo fanisa na sweswo ne so kulukumba luya hi suka a kule ngopfu laha hi nga hlangana ivi na Mkwembu na Hosi swi pfumela swi hlanganisa hina wa ndlwisa ne so Bojo hi vo va nga ni veka a mepeni kwa munhu n'wana loyi a nga ni endla ku ni kumeka ni ri ku a mepeni i Joe Shirimbana I think ntirho ya Bojo yi pfune vanhu vo tala ngopfu la ka Gaza to be honest loko ho hlayela artist ta nkulukumba luya from way back vo Hasani va tele ngopfu vo Mathak Bomba va tele vo kokwani Mathak Bomba wa ntwisa va tele ngopfu vo Penpeni vo Psychology vo Bemengani Prince Praise you know yeah you know hey mama swisenyo swo fantsana leswi so ntirho wa nkulukumba luya i tirhe ngopfu to be honest Bojo ntirho wa vona wu vuye kahle ngopfu cause vo Esther Eme a ni n'wi rivalini sister wa ndlwisa loko ho ya hi ku hi vulavula hi munhu loyi a nga kurisa Gaza hi matimba na moya na energy yena mina ni nga swi yisaka kokwani Joe okay i swilo leswi n'wana swi tivaka na hambi mbilu ya wena yi ntimini kambe inside wa swi tiva ku Psycho vulavula ntiyiso i mani loyi a nga endla ku va na swingolongolo leswi swa Mdzumba cause a yingisela Matswabe Muda and Thomas Chauke ive ku va na Team Shirimbana team ntseni ku Team Shirimbana Bobo Poison hi leyi nga fika endleni yi teka sound ya Mdzumba yi veka a mepeni ku ri mani ku ri Joe Shiriman okay wo mama swis so nkulukumba luyani vakulukumba kwa ku timbilu ta hina vanhu a ti fani ku na van'wani va nga ku rhandza loko va ku langutisini kambe andzeni a ka ku rhuketela embilwini ku a ni nge swi koti ku fana na Hosi loyi a kotaka ku twa munhu ku i hlekete yini i vulavula yini loko hi ta hi vuloyi hi vulavula hi ntokoloxi leyi kotaka ku tiva ku Gaza boxa loko a khome xikatla i ri yini psychology ambilwini ya yena wa swona ni yena nga ra swo tala mbilu swo tala swi nga endlekaka ku futseke wa phapha loyi swi tele ku hayi kambe sweswo swi kotiwa hi Hosi ntsena ku tiva hina ku loyi i ri yini loyi a nga rhandzi loyi swo fantsana sweswo so ha ri layani ka Joe Shirimani album yan'we yo sungula ku ri yona leya ya 2012 ya Poison Guwa Poison Guwa hi yona leyi ni nga yi tirha a studio na Bojo hi ri vambirhi a ku ri hava munhu un'wana loyi a ri kona loyi a nga fika tlanga Prince a nga va tlangeni but i ta tlange mina ni nga ri kona to be honest
swin'wana credit hi fane hi nyika n'winyi wa yona ni vulavula ka side ra mina on my own side ni tiva ku tlangiwe guwa hinkwayo dze ya hela vomakhelwani yini hinkwaswo tlange bojo but loko ni yaya ni kume swilo swi cincini okay ku cinca ka swilo ni fike laha na mina ni nga believe ku hi mina na lo ni nga yimbelela laha hi ku twa ka ku nandziha ka music kambe loko hi langusa mitirhi ya bojo lava suka kona ekhale va ka va ba wa yi tsundzuka lost mateka ya stem saka ton'we you remember wasuka ton'we wa swisa loko ri i wala ka ma2k wa ku fika wa ri nyu sorry mashaka kwala mina ni hajangi malo sama kombisa le game ya ina leyi hi nga kula yona yes and i munhu loyi a nga nyiketa hlohlongulo loko wo hleketa way back ya Papa Penny nkulukumba loyi a dangerous STM ku ta bohasa tere ya siyaga hasane mane basi mayenga engwena man basi mayenga mane basi mayenga tere ya siyaga mdavu wena man basi mayenga you know how to not that beat if feel like uba na that thing you shile kumelele ebe kutaya jole hangolo mano semperere I think akurina ndawu ngwana la kaya bere le ka super ebe kubane le ka mulawuzi ne ndawu letiyane a ti le kule le kule i swile kusuna kusuhi mara tindawu letiya loko va ku ya ngulumanotsi a ku ri swisa swin'wana swo koma swina ngalo ku dlaya South Africa kumbe dlaya swi ri hava mapulete xin'wana xi koma xi tani xi la ngalo ku dlaya xani swona loko va nga cycle ebo ta chavo so psychology loko a ri kwalani ka kokwani Chirimani mi ku va na nkarhi la mi nga ha chayeli kona la ku chayeriwa vanhu vo le tingoma hikwani kuna ku chayela ngoma kuna ku chayeliwa tikatara fana sisi bakatara because an kokwani Joe Chirimani ma swi tiva ku i munhu la a tirhaka swa xintu enganga so ni nga ta ku amuchayeri wa le swi endla hi nga ri ku chayela loko chayela leswi namhlamula eka hi ndhumba le ntumbeni sweswi vanhu vo vulavula namkoma la ku tiva ku masukelo ma n'wina from Team Chirimani kumbe ka Chirimani a ku ri masukelo lama mo kahle a ma ri kahle kumbe a ma nga ri kahle why mi suka ka kokwani Chirimani no ni nga swi veka hi ndlela ya so a vuton'wini xo sungula before ni ya kula veri ku na ku ringetela nkarhi wun'wana loko ri munhu na wena i fane i zama ku tiyimisa even though i ri hana pain i ri hana set but try ku endla something lexi nga xava wena like fana no ku na psycho independent hi mina loyi kapile hi mina loko u boy brand wa ku psycho independence kumbe with mine wa understand so na mina ni lava ku va na swa mina okay waswisa va tirhini ndima ya vona leyi va nga yi tirha credit ya vona yi base ngopfu and yi na highest score xa vona ku ri xi higher a xi normal xi abnormal ka ntirho lowu va nga wu endla according on my own son welcome welcome so swi kahle loko ri munhu va ku pfuna kambe i nga tshami u ki pfuniwa i fane i va na swa wena leswi na wena nga ta swi siyela ndyangu wa wena cause a wu yimanga hi le kuleni like psychology a ku ri xingwenyana
mara sweswi hi nga ni vitana xin'wenyana ni ngwenya koso yi se yi kulini yi dye ngondhope yi vona na wena u se na malevu mani lowu nghena wa Nigeria leswi va swi khombo or what is fine hi ku xikwembu xi ve na plan na mina that's why ni nga fanelanga na n'wina magiyali ni va na makhumbu swi komba ku na mission wo karhi ya so from leswi mi swi vulaku hi nga teka ku ri swi vula ku masukelo ya n'wina from Team Shiriman to Psycho Independent a ma ri kahle ya ma ve kahle and then before ku va Psycho Independent phela mi nga rivali ni sungule ni tirha na Bawido Post a no n'wi vita na Bawido that time because I was happy mina ni fan ya Mr. Bauer Mr. Bauer is my artist leyi nkarhi wo tala lowu ni kha ni tsutsuma hi xigedlemba hi xikorokoro xa mina ni munhu loyi ni n'wi rhandzaka n'wi tlanga blind because i deliver message nkarhi wo tala na hambi sweswi a tataku swa marhandu wa swi twisa ku na van'wana va rhandzana ku na van'wana va rhandzani wa swi twisa ni twa mi ku tata ngopfu swa marhandzu swa swi nga fanekala swa marhandzu evuton'wini bya n'wina mi ngo tata ngopfu swa marhandzu no marhandu ni tshama ni ri marhandzwini ni nge basi nceve na hanya vuhlangi yes no nceve lowu a wu basela mahala and ni langutisane na my family okay le va twisaka loko no ta na zambala rin'we na acha you connect and then you hip on the house and then wa swi twisa love yi kota ku wa swi twisa swo talatala hayi le ka swona sweswi Psycho ya lava mbutisa a ni ringeta voice ya n'wina swa ku yi ta na vaviseka boso yi ta tima yi nge vulavuli nge continue okay la ku kotsa timhaka ta ku okay a ni nga misuki ka Dr. Joe Shiriman ya loko ni cheka loko tinsimu ta n'wina loko mi ri ka Dr. Joe Shiriman ti na va le hansi ngopfu tingoma ta kona and then loko se mi suka lani ku na nkarhi lowu mi nga vuya ku na ngoma yin'wana ya Gemini loko se mi vuya muchayeri wa leyi Shiriman Gemini liya na yona yi na vun'anga so na ku ta ku swa vun'anga kumbexana swa vukwembu i swa le kaya kumbexana mi swi kumi ka kokwani Joe Shiriman no swa vun'anga swi le kaya ni n'wana loyi ni nga kulela ka Mngoma Ngatwe ka Mngoma mana mina a chayela vanhu a tirha ntirho basa i thwa Simba van'wana lava nga ku hanyeni va ha ri ku tirheni hi matimba lama mhani a nga ma endla ka wolo ka va thwasisa o ma zwisa so a ni ri munhu un'wana because from a ku sunguleni ni vulini ku a ni nga ri munhu wa xikolo so a ni ri munhu lowu a ni ri ncila wa mhani because a ni fika ni yiva mali ni tsutsumana ya ka Cox na xava bolo ya plastic hi tlanganyana xitarateni hi tlangwa ni yiva yin'wana again sweswo so a ni tshama ni ri ncileni wa mhani na loko va hume Xikwembu a ni kumeka ni ri laha so mayimbelele lama hinkwawo a ni ma yingisela and then ni fike laha ni nga ma tiva u swi swa ngoma ya so loko hamba majakala tsowe hamba majakala and then I was okay that song min hlamula ni kwihi nkarhi wolowo a va kona bele ka amoyeni wa vona wa swi twisa ne so hi leswi a swi endla ku tingoma leti mi twa van'wana va ku Psycho yini i n'anga no a n'anga okay and a swi vuli ku mhana mina loko va ri n'anga ni fanele ku mhana mina va fambile emisaveni mina ni fanele va n'anga loko ri leswi mhana mina va ri n'anga loko ri vunganga lebyi a swi sale ka mina byi ta fika hi siku ra Mkwembu ya street na hi siku ra hosi hayi leswi swo mina ni fanele ni ku sweswo because my mom va se yini and then mina va n'anga I can't do that hosi yi nge swi rhandzi sweswo because swi wela ka hini ka vuloyi swi komba ku endla swilo leswi swo ka swi nga swa wena swi fanele ku tekela munhu vuhosi ku nga ri bya wena ivi va teka ribye va ku nyiketa va ku mita hi ku i hosi ribye leri ra vuhosi ivi ri nghena ribye ri famba kambe loko ha vulavula laha hubyeni ri huma swi komba ku xilo lexi i xi tekaka ku nga ri xa wena a xi nge tshami ka wena koso wa xa wena wa swi twisa mara loko ri ku ri xa psychology ne mina ni fika ni teka ribye leri ni dya ri ta fika ri tshama ri na poison already ri na poison ya rona leyi nga vumbiwa hi Xikwembu ku that guy is a king wa swi twisa so swa mhani i swa mhani swa n'wina i swa n'wina
mina a no tiva tinghoma tanihiloko ni ri n'wana lowu ni nga kurisi hunanga navusiku a pfuka a humela Mkwembu then va huma va hlavela then I was a baby na mina vurhongo bya hela ni sungula ku yingisela yini tinghoma Yeah. so tinghoma letiya ni kule a xikigeleni kha ni titwa all the time you was this i sound yin'wani a yi ni hluphekisi lowu ni yi lava cause ni suka na yona a vuhlangini a xikigeleni And then mi teka mi chela marimba. ivi ni chela marimba ni ya vamba ni ku zelela moya ho hawulale moya hawulale moyo ngazava moyo you know a ni la ku vutisa ngopfu hi rona ni risimu leri ri vi ri vuya kambe lembe leri nga hela so boy we are cause sweswi ya mi kha mi vula ku ma 2000 swo tala a hi up to date ka swona hi ku mi vanhu va khale Yeah. mara zilela moya ni vini ya ni ya ri tiva lembe leri nga hela loko ri ya ri ya trenda hi kokwani van'wani va nga ri yimbelela Yeah. ivi ri vuya zi tlhela ri sungula ku trend so mi ni la ku tiva from n'wina ku laha ndhawu leswi swi nga humelela swi vi swi mi endla ku mi fila njhani because I think a yi le ka album leyo yo sungula yes it's my bella kulanga na boguwa poison poison album se swi vi swi mi endla ku mi titwa njhani loko risimu ra khale ri ya ri ya vuya sweswi tlhela ri trend no mina ni nga swi peka hi ndlela ya so xilo lexi u nga xi endla u ri na torha ka xona xi va na matimba ku va ngoma yo ka yi nga heli ya ta tlhe yi vuya futhi kozo it's a hit song kozo ni xi endle ni ri na that thing ya energy and na mind a yi kha yi tirha and that selelo moya hi liya a yi yimbeleriwa hi mani vanhu pfuxa vurhongweni yini hi ndlozi and then ni sungula ku ndleni ku landzelela and then loko ni yimbelela that thing ni yo yi jika mara a yi nga ri liya a yi tshamangi hi ndlela leyi no yi jika ivi ni aka hi ku hosi yi ni nyikete mihleketo moya So msai khona ina tani vanhu va ka Gaza. Swani va la Gaza hinkwayo. yeah Loko mi okay ma ri ka team Shirman. A ku ri na Mr Post, a ku ri na n'wina, a ku ri na amteletele nyana la. a ku ri mina Yeah. Mr Post Bojo Combo Yeah. Kenny Yeah. na lexi dlanyoka Sivara yona ai. Kumba yo chaya sivara. sivara va fike va hi vula loko hi foma Omi for Okay. yes, yeah. loko hi foma Masungulweni. rimitsu loko hi teka nyungu ya mangwa hi yi chela bodleleni Yeah. hi chela mati ku yi kota ku buluka yi humesa timitsu Yes. a ku ri Vanhu lava nga va hlaya. lava ni nga va hlaya okay loko hi aka xilo xiya Yeah. so sivara I think va fike a xikarhi already flamachini a yi kota ku ya Nigeria ya America yi tlhe yi vuya South Africa Okay. Yeah, okay. Nilaka ku tshanga beti mangata ku ve na nkarhi ne mtsai khola loko se okay. Kusuki Mr Post ka Shirima. Va ya endla swa vona ne. And then loko va endla swa vona ka Gaza a swi tikomba nga ri ku na maybe ntaku a ku twananiwa kahle ka masikelo man'we lama a ni ku sweswo maybe mi nge swi tivi. And then ivi n'wina loko mi suka ku na nkarhi mi nga ya mi ya va na Mr Post. So ni la ku tiva ku le ka Mr Post mi fix ku yini I think mi tlhe mi tirha swin'wenyana. yeah Mi nga yi tirha. yeah that do Yeah. swi ve so bosa ndrenena ka Bojo Yes. and then loko hi tirha ka Bojo hi la hi nga sungula vuxaka Vuxaka, bya hina mara kambe bosa i khale ka hi tivana mina ta vanhu Or before before Team Shirima. Team Shirman bosa a tshama Bumlungu na mani tshama Bumlungu loko ni babuwa a ni tshama Bumlungu a na ha ri macingelani no fika ni swi cukumeta za ni dume ngopfu leswi swa ku lata treni domeni swa tika wa khoma ne Yeah. so
ni fika ni swikhata hi laha ni nga sungula ku cinca my life ni siya va posti na Sidwele ku na Sidwele i Briar Post I think an kumbula shangwa yini I know ni vula misa n'wa vongo Sidwele i Briar Post khala ngopfu hi vona vanhu lava loko ni tlanga something o posa da ku xilexiwani yini na vo Sidwele phikizana ku akhiwa mara loko ya huma khuwa hi laha se a ku tika u khoremela nga Tshivenda ku konda nga maanḓa uri no ṱoḓa nga traka tshivhanga tsha hone i nga vhuyela murahu ngori u kondesa ni ngo tlwisisa so hi laha hi nga sungula ku hi kumeka hi ri ka dating so suka kona posa loko a ya ka Bojo a nga fanga na mina if yena nkulukumba n'wana i lovile nkulukumba loyi a ndla ti-event a ku ri Briar Howard Mashaba i te loko ni ya kuma loko a ya famba sa kumeka full time a Giyana Bankstone very mantamana a ku ri giant guy like that guy a ku ri giant man very man vitro kona ri tsamanganyini ri bohe train Ilovin because kulukumba loda it's a mind line one of the day it's ateka mina na Beni here airport nene kusuka airport a ku ri na mhani un'wani like I don't know is it the cans a ku ri munhu wa politics that guy because i teke mina a hi hlanganisa na mhani luya that ka hotel yin'wana I think it's Capton Park fike hi nyikiwanyana na machangura that guy a ri na power I munhu loyi a ri na power like vo Thembani Rangani phela ku na Thembani Rangani wa ka Malamulele ne i vanhu lava that time that thing a va endla kwala na kwala but i lovini so yena a nga famba na yena ka Bojo but I forget name a va endla yini ka Bojo yena Barclays like Bitrago no Barclays sweswinyana bata na va koneketa va ku banga bangi meta comment vitravo ka comments Barclays the giant guy munhu n'wana wa a ku ri munhu loyi a ri na power a ku ri ngwenya yin'wana yi kota ku loko yo ku byela ku ya cina kwihi then you go and then you pay so Barclays is Barclays yena a nga famba na posa ka Bojo a va endla yini loko va ka posa I think Barclays as in kan va so I munhu loyi a ri na collection na un'wana ka Gaza okay so no a ku landa la tshama kona is very simple ka that guy yena loyi a nga teka bosa n'wi hlanganisa na Bojo a fika vulavulela and then bosa na Bojo va kota ku va together wena loko mina ni fika hi laha ni nga byela ku phela ku na mhaka ya so na so cause a ni nga ta teka decision ka Bojo wa swisa and vele yena as a ku ri Briar mina no number no na mina na Isaina cause it's my homeboy bra divana was is and sang le so mara ai pote awa bora I know na mbeni support ku hi kota ku hi continue I think akusale mina na Bojo ka le popo poison I sell it too that time kumbe Tim Shirman phela a ni kususwani hi vulavula hi loko hi kumeka kha hi teka posa a nghena okay yes what the reason na sina mkuu loko hi ya connecta demand a ku sale mina na boderi tu hleke loko a boha tilelo ndi win xikotan you remember don't forget Chinek Baba so I make a sotala it's just talking asina problem also affect munhu ko va ku vulavula it passed so I don't think it's an issue you're idiot no it's not an issue stupid man na ku vutisa ku ri ku tirha na vanhu as a group
swa na ti-challenge nyana to hlaya so ni la ku tiva swivutiso swimbirhi xo sungula i ku i yini ti-challenge leti mi nga hlangana na tona ka ku tirha na vanhu as a collective na ku xa vumbirhi maybe tivi ti-album letiyani ti trenda swinene na swi tsundzuka ku a ku ri minkarhi ya khale na swi twisisa ku a ku ri minkarhi ya khale mara na ku tiva ku maybe mi kota ku endla something nyana out of the album letiya and maybe mi swi share equally xinjhani kahle laha kwalano i question kahle ngo me nkarhi luwa to be honest ni la ku vulavula mavona Kosi than Banija a na ha ri baby and a ni rhandza swilo Bojo a va ni guida but a ni nga yingiseli okay ka swi swo tala mali yona yi ve le kona yi lo dyiwa because a ku ha ri vusiku a ni rhandza vanghana ni va rhangisa mahlweni a ni rhandza ku kumeka ni ri front a vanhwini leswo ka swi nga ri swona but Bojo a va ni byela ku sayiko vanhu va swona so bona loyi mngana hunguta i hanya life ya so and then yeta ni swi teka onge Bojo va ni jealous like what is evuhlangi swi fanele kaya va ku byela ku n'wananga u sasekile kambe ti khomi kahle leswo i tana loyi mfana nghena puma huma nghena i tonge va ku zonda kaya ngozwisi kasa kaya loko va ku byela leswi ya va kha ku vumba ku i ta kota ku va na vumundzuku bya kahle but because wa ri fashionini wa ri hlangi teenager you know ena va mbumma matukeng mana ngati ya tsutsuma and the squad of guys they baka matukeng ai nang sang da pani shoko ta bona ke va yila nyana matukeng o bone mafika na gazelle mafika mateka gaza bosha machicha sound mtsumba ya tira ubama tukeng no mama tsuma on the floor ba electro seswana yeah loko wa la ku ta slow jam you date okay la ya madelo ne ya madelo ma kuna yin'wana man na yona la ku ba yi hlamula ka leta mtuvutsini question like loira ani mbutsi ku leswi swi nga humesiwa a swi ri njhani ku tirha as vanhu mi tele no ku tirha hi tele ku va na problem nyana to be honest ku tirha hi tele ne no problem swi fanisana na le family ku na Alban ni vula xinkwa lexi hi nga kula hinkwenu ka hi xi dya vera xawareni ka wiwe but what is it's a team ku tele ku na van'wana timbilu ta vona ti kahle ku na un'wana a nga ku hlekela kambe mbilu ya yena yi kha yi nga humesi leswinene yi kha yi ku onhela kambe a kha ku komba matini ni zama ku kombisa sweswo mara ku ve na xivulavula nkarhi luwa ka Limpopo Boys va ku Bojo va rhandza mani psychology okay yeah baka loyi vanhu loko beliwa i ku ba tixoto no va rhandza xingwenya hayi ku Bojo a va ba tixoto no a va ba tixoto hi ku artist ya yena a yi composer yes a ni nga se va na stress daswona ku a na ha ri n'wana a ni nga se hlangana na swo disturba miehleketo like sweswiwani nga basana na nceve ku ri se ni hleketa hi family ni hleketa ku fanga ni hleketa swa so ni fanyana siyele kumbexani 17.50 and then you share va ta share va tsemelelana so wa swi vona ku na ngoma swa tikanyana ku yi kumeka ka hi huma that's why ni ku na ngoma yin'wana yi nga ta huma soon as possible la ku tekela tinhlambi tin'wana ti-permit hinkwato as whole because swilo leswi va nga ku swi yimbeleleni onge a swa ha connect wa twisisa ne so kuna leswi ya veri maniga ma 2K you know so swi fikini wa twisisa and swi le ka fast lane so loko swi ku bida i fanele join so mlok ka electro xigaza xa ma 2K swo boha hi famba hi movement because loko u langutisa
kusungule kuva na Matswabe Thomas Chauke na Matswabe Muda na Gezan Thomas Mzamani nabo botredi phela ready izaba celebrating ngwayikhuluma ngofu I think na beni kuna video la nga shoota na reda kala ku trend remember yeah but the mara mara to be honest just be honest don't hide yes yeah be honest siswin'wana swi fanele swi kumeka swi affecta so le misho la ke mangata ku ivi na music loko direct Matswabe Muda and then ivana na music wa legend Dr. Dokotela Thomas Chauke xinyori xa humba yeah lo anga fika aka bakatara aka mamba baskere and they been katara and then uda and then angisuki da evina nga ume school kulumba lo kahle kahle no mesa akwa na reason ku release because it's a lot of album and then I know matuke lo kuma ingisela that thing yina vamvum because yeah again ayihumi Steve akungarisabo yini King Bex sometimes Steve kokwala Steve bablale music hinkwawo produce ta komle mtry matemba ne mila la Dr. Thomas Chauke eta kota ku vutsa liya inga leswi ya swivulavula ku hi chomine ala vula vitrela ready chomi ready na khoso was Steve ku na yena loko vuya tikhombo ta mhantsongo yena a fika la emisatlo ka khomela ngane a ka cina Thomas Chauke okay so I then so Yeah. okay kubina na Dr. Thomas Chauke Yeah. and then ungena nabo Elias Baloyi nabo yes na bitatungwa tele bitatungwa yes nabo Exxon Maleke nabo thetsa phela don't forget nabo Thetsa. thetsa no thetsa kangarwa hina ungena bo DJ Choir ungena no Richard Macheke ne yes and then kuna side nabo Exxon yeah na MD Shirin yeah now you talking yeah okay lo kuna side ringwane isadlera ngala gore siya rabo MG Tlemo yes Tlemo we and mina na Tlemo ekuya agaya cause indlela yin'we lo a huma la ka hlale Tlemo aya aga kuna grale ita kwala akusho hinkwawo loko a ri kwalane a ni vula like ingaku iti face sort of music so even then kungena Ndzumba even Ndzumba uyikhomeni malembe mo tala no don't forget Comrade Gemenga kungena Comrade yeah and then ungena Ndzumba and then sosani se kungena Electro so kuna Electro sosani la electro yisukela ka basha makhombo yeah la kubaka bosalani kubaka boslika kubaka boasbeats kubaka bompanyasi kubaka makwahlobo yeah se even then I know nabo J John nabo Viket yeah you know Hitler yeah J John yeah December yeah you know yeah J John yeah J John yeah come on J John yeah you got what I'm saying yeah ifikila ne emema ku ntum khamuku na nwena meta fika ka milokuteni hi side rero mara nna ku ipa hi common cause nna ku kuna nkarhi leyi nga ta vengo fika ngona straight ba le ngwana ya khombe ba and then maybe me umhatha album ka Mr Post mhlamtra swingu even then misuka la masukela mari njani mona no masukele be kahle anolo bangaphosa naso isilowo ihlangana abakabula mina ni lava swa mina alavi swa munhu un'wani na bebo wo ba multimillionaire friend ya mina the best aninge kunaveleli swo biha imali ya wena kambe aninge vi oxa nyama xa wena a yi pfumeli language ya mina until die i 2025 amna vudela ndi lava ku dya swa mina that's why kuma ku fansana sweswi ne a na vanghana no vana vanhu lava ni hanyaku na vona that's why ni tsemisi swa vanghana va ku lava loko i ki shine dropa one day
hi laha nga ta vona xaka ra wena ra straight ku hi rihi tlela siku rin'wani i kuma ku hi tlele kambe a wu tlelangi hi kurhula ne i tlele ku na swin'wana leswi a swi nga fambangi kahle swa timali and swi ri important kuma ku i fane n'wana a ya kumbexani outside the country swa xikolo but you don't have the cash flow i ta va fonela hinkwavo lava va xavaka tihenisi va xavaka yini va ta delaya swilo swa wena ende swi nga endleka va nga ku assist bags na bag wa swa fana wanitwa ni hinkwaswo a ni na mhaka yo ku na vudyelo swa ka gaza yini mina a ni la ku dyela mina to be honest ni hanye na vanhu vo tala na va lava van'wani va nga ku trendeni va lavanyana va nga eka age ye le henhlanyana ku trende hi swa macheleni ni hanye na vanhu va ku tala problem ya mina loko no va nga ni hanya na wena ekhenu i ri na mali ku tlula mina i ngati ka mi i teta ni teke ni xavela tihenisi ivi loko ni ya ndlwini ni fika ni tshama sofeni n'wana mina a kumeka ka la xo karhi ku ve mina papa yena ve ri nwe bodlera ra 21,000 na jomi ya mina a ni nge ku rhandzi na siku na rin'we i ta famba swo wena fambe ya nwa na vanhu va wena mina ni sika xipesi xa mina na ku ri back i ta ku byela king back i ta ku byela ku mina ni hanya njhani mina psychology leya ya crazy nyana but ni va ni kha ni landza ngopfu target na swilo leswi va swi kha swi endleka swi pfuna yini ni tshama na wena ni na mali kambe me ni kombela siku na siku ka wena why nga ni tsemeli na mina ya endla ya mina mali ni ta kota ku fana na wena ku va ya mina hayi ya wena okay so hi leswiwani a ku ri le ka Xirimani kume the post and then mi la ku endla swa n'wina se la ku nga psychology psycho independent Jimmy isinyama kusimetali poroboro wa plastic straight life nga deleli n'wana ho nga deleli n'wana king because was born na njeve misana andayanga phela lama wena njeve i maboya ya smanga nala mama ngole maboya ya smanga Chebe phela hilo wata wine logo ikumeke na xile xo basa anpendanga anoda no kombeti mgada ku garulani butisa no na nguru swi xiloko ro swo af daiwa so bata na logo time leswi wa swo hinkwaku wa swi hinkwakwa kunele swikumani kwaku wa swisa kwaku basi kwaku nele swikumani kwaku okay psycho independent no last year loko lembe ri kha ra ku heleni maxaka msayiko a va kumeka na jaha rin'wana ri na i ri le xigazini mi tshama ngopfu swilo na swin'we na Gap wa Marimba and then mi tshama swin'we even this year mi tshama swin'we and then mi hlamarisa hi n'wamavuyavuya mi ri na J John no ku va na problem yin'we ne wa vona a ku hanyeni that's why mani Maluleke va vulini va ku vanghana lava a wu hanya na vona andzhaku mpfhuka wa vona hosi a yi pimile ku fika laha wa swi twisisa ne se swi komba ku ri Gap wa Marimba mpfhuka wa yena wu fikile emakumu nga ri na ngoma a hi nchumu ko va mpfhuka wu herile hosi yi hlanganise na J John mara kuna siku amiri swin'we daga ku ri n'wina na J John na Gap ndrivelo n'wana mana mi ri ndhawini yin'wana mana mi ri ku dyeleni kwalaho no minkarhi yo tala a hi tshama hi ri swin'we hikwalaho ko nkarhi Xikwembu a xa wu vekile kambe nkarhi wa Gap hosi yi n'wi siyile kambe sweswi ni famba na valanda van'wana va hosi mara ka Gap wa Marimba a mi nge se tshama mi or kwalaho ku fambeni ka n'wina na yena a ku nga ri na tiplani ta ku humesa tinsimu or a mo va vanghana njhe no to be honest ne J John Gap loko hi sungula N'wamavuyavuya
a ku ri mina J John Vicket lelini a ri 4 and then ni fika la ni nga xava I think I know the black ni nga xava kumbe xava 6 loko yi start What for money gap? yes Okay, yeah. he was there and then it's sama ku tlangiwa and then Gabriel itina fika ku himseko was him there Ibitrena Gabriel Okay, nga tolovelangi. Okay, nga tolovelisang swanga. Hey, Gabriel. La Randa bra. Gabriel Come Gabriel. Gabriel so ite ithamini evegebe xikuno emsayiko kuna ku wayitwa bitile ifamba njani ngona yitwa aka ku tlanga Vicket ne then tsamini very wadzale very the fabling fabo Babli. Yeah. Babli. so fabling Yeah, Babli. Yeah. What's one? Yeah. ebe se ekanza so fabling yako Yeah. ebe tsa fabling yako ebe ko loko Vicket ka tlanga ngoma leya ebe lo Gabriel ko hey emsayiko kuna ngoma ngwane loko ho imbelela ngwama buya buyo ebe that thing immediately andzala sweswo ne that beat ibana touch Mbilwi. wozwisa and ngwama buya emkwembi in'wana ya mina leyi hina hi vanhu laha nga kulaka hi badla mara khongela hi kona bukwini hosi leswi hinkwaswo i swa wena swi hlayisi hi ndlela ya kahle wozwisa so ni namba ni nghena ni sungula ku yimbelela n'wana mavuyavuyo madelela n'wana hosi lexi a nga xi vula ntsena the boy hi sweswi ya ntsena So kunga vuya. that's why a nga ni byela Maswitwa timhaka ta kona loko mina loko ni nghena studio Maswitwa timhaka ta kona ne me ni famba na hloka mhaka ntsena and then the producer loko a tlanga swilo leswiya hi laha swi nyikaka vamvumu swi ni toucha andeni So ngona mteki mara ta ku nga mavuyavuya ntsena leswin'wana ka yisuka ona ni swi tiva kahle ku a mihleketo leyi a nga daladala a hi ya yena nada ye u hlekete sweswi ya ntsena No, mara na mavuyavuya mara gap nena anga yona problem and for the fact ya ku kahle munhu wa kahle because ngele mbula kwala no Ate kamera. why a swi pfuni nchumu ku nkarhi wun'wani i rhwala ti-credit hinkwato ti tisaka wena ku ve na sungula na wena swi nge vi na ntima swa wena swi swa mangove a swi fambi swi fana na ntombi yo pfumala ntiyiso ka nuna wa yona yi ta n'wi xayaxaya kambe siku rin'wana yi ta wisa kalsinyo mashaka maswit ngate mloko swi wa twisa a kalsinyo i paint ani mi ni vutsini a ni va ni nga hlamuli no a ni hi leswi mi nga ni vutisi se mani va ni hluvuli lo yi hluvula ni wihi hi ku yini hina hi nga ta siva why hi siva hi ku hi ni vutsini yeah swi kahle hi nga vutsini ya ndhawu hosi ta ku hlamula swi kahle these days ne loko hi la ku ba hi masivi vanhu va nga swi leswi ne ndako ya tola ni wisa kalsinyo then mi swi ta ku va ti humesa yini yes calcinho is português yeah calcinho i falaga portuguesa man kom album leya tinharhu sungula ayita ah mi planning ito ka cassette la like mina tiva hizi no leswiya swo sungula before va nghena ka Josh Limo yes album nata wo matebula ya mali yeah leswiya swo sungula a ku ri nkarhi wa kona masungulelo ya kona nkarhi wa swona u yindile hosi vuye yi tisa matimba yona yi ntlakula yi hlanganisa na xirimbana a ni tlakula i cina guwa i khenga swituku ya mina ive loko ya ku tla ive loko hosi yi suka ku tibini i cina zelele i nga swi tivi ku i dova ka va ku i xixa swin'wana xi vuya la Mozambique swi vuya phela mi ya va ku ni vuya ka Malamulele a va ku ni vuya ka Mhinga phela loko u swi tsundzuka kahle ne
ava ku noma ka Minga noma Mozambique wa swisa ku vulavula swo tala hikwalaho ka yini hina hi va hlamula ku huma ka Masiya ka Masiya ka Vangala Okay. and then nyanya lena it's dia fonelata Mkhongo. oh so I matihlo ya n'wina lama mi kota ku vona mkhongo mara is deep Okay, look I kwale ne mi khombe part leya yo se ngina obvious u fane u famba na minkarhi u nge lavi sweswiwani ku la ku tirhisa swilo leswi nga hundza ka nkarhi lowu because vanhu va nge relate yeah sweswiwani ene ku na maniki a xigazini yeah ene mi ni nga hlamala loko ene ma swi ta ku wayi ka album leya ya German ku na Anaconda yeah ngoma leya mayitwa ku yi famba njhani Anaconda yi na movement yin'wana ya yi ngoma It's yin'wana different, yeah. a ni nge hlamala loko mo suka mi wela hala swi tlhe swi ka swi endla Yeah. so I want to know ku ri ka anda ku in the near future Yeah. ku ta yini cause sweswiwani mi hlamarise hi singile n'wamavoya na hi tolovete album ka n'wina mi hlamarise hi All singile right. mi tlhe mi feature J John yeah what's coming no lexi nga ta humelela sweswi ka nkarhi wa sweswi a na ha voni nkoka wa album cause album ni humesa hi Easter swi komba mufane ya tshama the whole year and the Psycho Independent don't forget na ri one so loko ni ya tshama the whole year ku kumeka ku ranchung on the year that's why kuma ku ba heta va ku Psycho is not available cause ku va ku yo wi and then ni kona cause ni va ni delivery mara delivery ya mina yi fambe 6 months or yi fambe 4 months a tindleveni ta vanhu laha yi nga fika yi phatsama kona or wa swilisi that 6 months leyi already yi humile vanhwini va le ka swin'wana wa swi vona so ni vona ku ri swin'wana leswi swi nga ku ni khomeleteleni ngoma a ni xavi and a ni lombi and a ni kombeli ka makhelwani i xilo lexi na hambi kwala na kwala ku boha swilo leswi swi nga ta nghena ambilwini na moya ni nga yimbelela xin'wana na xin'wana nkarhi wun'wana na wun'wana hambi ni ri laha South Africa ni le Nigeria America a kaya a Congo kwala vula kona cause mina ni oga it's fine ne but hi ku i talenta ya hosi yi huma nkarhi wun'wana na wun'wana if you know vanhu nga ni pfuka ku tlheleni i tana lexi xi ni disturba ku mihleketo xi ni rhumela ni ta khandziya mara i nga ni pfuxi ku tlheleni i tana xin'wana va xi ku dong to ku byela ngo but wa ta wa disturba loko kombala ku tlumba ni tlela mara loko tana xa touch ni khandziya hi ku i swa mina a ni lo lomba ntwe mi khumba mhaka ya ku na hari one ka Psycho Independent Yes. mi le ku planeni ka ku va mi signa vanhu ini sweswi ku nga ku ri na lava va nga le ku naveleni ka ku loro ya mina ku ku byela ntiyiso to be honest Psycho Independent i stable lexi loko nga ni lorha ku xi nga kumeka xi ri na artist and that artist leti hi ta kumeka hi tirha na tona ka ri Psycho Independent a ni lavi ku twisisa n'wana mun'wana ku vava swilo leswiya swi ta famba hi ti-percentage phela sweswiwani thekinoloji yi cincile ku na leswiya veri loko mi nghena ka ti-iTunes swa nghena ti-YouTube sweswiya ku na vo 30% ku na vo 20% ku na vo 5% it depend ku the agreement on the table ku mi twanane njhani loko ri is 50-50 let's go 50-50 kula ka Mandoza fair cause na Psycho Independent a ugcineni loko u tsundzuka hi King Bags ne a yi ri Psycho Independent ama 50-50 ebe ni fika ni Majita ma 4 yeah was hey so dideng ne yi fike yi ba ku mina mloro ya mina loko no va na munghana loyi a kota ku ni kondelela nambe ndzayidlu swilo leswiwani swi nga teki hinkwaswo no kombisa yeah no kombisa phela evuton'wini loko hi la ku famba ntima i fane ni tiva loko no ku tsandzeka ku tiva a hi na ntima mina wena leswi nga na a wu tivi yeah leswi nga na gap kosuku rin'wana i tata i fike pfutsakile futsak ivi chuwa ivi in block i nga ni hlamula oswa kasi mina in kumeni na swa mina nkarhi waloyo a ku ri pfutsek vutomi bya gap so accepta ku hi fane what is I know Gebe Gabriel
Gabriele a ni nga ha ta famba na yena ku na swo talanyana leswi nga endleka after that thing. Oh, leraro swi kona leswi nga humelela Yes, between yes. n'wina na Wa twa Gabriel. avuton'wini nkarhi wun'wani swi lava hi hloniphana. A swi vuli ku loko se wena i tivela mina ku ni teka wena ni ta lomba 100 rand swi vula ku ni delela. No. I nga endli sweswo. O mi delela Phela Gabriel. no. Delelini. ni- bo, listen. Listen. Eish, ya vavasati va hlupha Just listen. No, listen. No. Bafani ba relax. Wata nkarhi wun'wani. Ku na vanhu van'wani loko i ri kule ka vona va na ndzhuti wo hlonipha. Kambe loko a ri kusuhi na wena i fika la se a hindzeleta matolovelele na ku hlonipha a va fani atlandilikano wa swi i tlandilikano i rivala ku xilexi nga ku byeleni sweswo ku yini i khale xi ri kona before you and xi ku cinisini you leswi vulaka a wa want to so leyiwani a hi ndleni yi va shortcut. No, mina problem ya mina ne yi one a ni lavi munhu loyi a kumekaku loko hi vulavula hi tlulana swikun'wana ni hloniphi even though i fonela i nga ni mikisi na vanhu van'wana i ni twisa ku vava because mbilu ya mina ne ni swi teka onge laya i vulavule to tala ngopfu before ya ni fonela. okay emsakona la ka hi endla swona se karhi hi bin se fanele la ku mbuya 3 questions ne Yeah. la ku mi hlamula a ti hluphi leti Yeah. i ti yes or no hi maxaka Yeah. yo sungula ne Yes. i ku me No. me Kufana ku na tiya exaka swilo swa leswi yo sungula hi leyiwani ya mateka ti feature like a ni ngo mina psycho independent mateka ti feature like let's say ku ta khosa na vakati ma sisters va ku va ku endla risimu ma pfumeliwa ku va mi feature ya a na problem na sweswo. okay ya leyiwani question hi leyiwani hi leyiwani question ne n'wina na Ben Mayengani Mawolo A no olovi na pain mina okay question yo hetsela ya vuna ri leyiwani na Prince Rangani Mawolo a no olovi na swara mina. okay hi 10 ta May ta va ri preview ka birthday ya nkata Yeso a Pitori le Kingsley le mba mi ri kona hi 10 ene maxaka hina swo mbala ne Yeah. sungula ka 260 Jason na swikipa wa vula ku ri lava xa njhani xa size ya njhani u lava ku tsaliwa ku yini hi ta va hi ri na n'wina msayiko naswona ku mi lava ku Kapachi Wona mi teka size ya Msayiko. Madeni. Va ri kona, i fanele va mbale yini. okay Va ta mbala, yeah. mi lava ya Jason kumbe ya xikipa A ni swi tivi, i ta lava ku yinjela. U ta ri Oh. a teka ni kombela size ya n'wina ya miri i ta swi senda ti WhatsApp yini okay Yeah. dam ni ta swi tlhogonyeta kwala swi kota ku flya Mashaka Mashaka? ya a ku nandziha ka Yeah. leyiwani katika a swi nga ta fana ni that's what they have to go wa suka pa tihansi kwena Swi nga hetelela. Va sekitarini ku fikela papa rona. Mike. Yellow Mike. Okay. Msayiko. A ni ngheni ku vitana Msayiko. ya I hleketa rini ku fikisa papa rona. paparulani ni nga n'wi fikixara nkarhi wun'wana na wun'wana Anytime. psycho independent ni tirha na un'wana na un'wani Ai nchulo. ni hanya na un'wana na un'wani Ai nchulo ku papa rana mi tang feature psycho. Alo mna ku plus one papa rana. no Ai nchulo. no I feel like papa rona is on air. ya Kuri katika papa rona must stop in that album dona. Na yi album na yi. Ai nalpa. Na tingoma ta yena ni xi ta fika 4. Ya. Mara ile kule misalo ya ni hikuva loko nghena xivoyisani ya lexiya. Swa laveka. no paparulani ne ku ze ku va na nkarhi wun'wana ka Mabuza when you remember back ne a ku na sigidi yin'wana paparulani a nga fika a yimbelela ende mina a vali ni ku beka ka ni humesa that single wa ta ni fike ni ku yini paparulani ni fike la ni yimbelela ni ku yeah, way is psychology lo number
Okay, Ditla sometimes. okay, Mseko, ke singo kuvakacheliwa. Yes. Mara babarulane. Emun loyi na yena ayolobi etipinchi anolobi na yena. Mara na yena that single. Why diva? No declare. Kama buza. She leshing yena enta kuni declare. Iso jwenza loko. Ni better psychology no number of decline. Okay, no, So sukurumani itanda sungwa swa different. Yeah. ke singo psychology munhu n'wana wa marito ne ke se kuvakeliwa psychology loko se kuna swin'wana va tlhela mi tita tlhe ya xitulu lexi ta xa ri kona for n'wina maxaka mina na n'wina se hetini hi ri Sweswo.